Nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa 3:30 cia wio sasa ukwata Vilingi wa Mauvoo na wikwatio kana ni watinda nesa wakatano wa umundi matuwe 12 mwezi wa katano mwaka ni wa 2023. Beni Mauvoo latukumbanisye ateokwa ukumi. Alatukumbanisye ni vamwe na ulawa muyumbe wa Mbeya atamurutia Gideon Mutiso kuthio mugwa kwi umundi matu yata mutongoi wa kama kuweni Rose Musio kulana na itambia serikali ya kutila thuko mikoti wa nyomba zama ya uiti mbungeni masaku kuseo vya muya okwetikilia gavana kuseo vya nzama siya kuungamia masibitali na ikalima kakiane kutula moti serikali ya kitwikondo wa kwa dhukia kiwucha silanga wa masilingine. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha tiumanithie nita wa Robert MUTUKU na Sharon Ndinda etwalila Mauvoo akwanzia ya meko. Tuyambia Mauvoo maitoni kana ulawa muyumbe wa Mbeya wa kiliombunge cha yata murutia Gideon Mutiso ni wathumu wa kwi umundi kwake musiti na wachathi cha Mboya kila chatwa igwe kimansioni cha maundu ma uiti kana KMTC uvongo wa matu kauntini ya Masaku. Chathi kieni kevikitwe ni atongo ikwathukanio mevo atongoi mangwatanio ya Azimio Raila Odinga Kalonzo Musyoka kati wa atongo yangi mwandikwito Ben Musau evikire chathi niki na atumbanisia Mauvoo. Umani wa umwe na ngwatanio ya kamba ni wosa mwanyanthini wa chathi cha mathiko ma mumbunge wa tene wa yata Gideon Mutiso balandongo ikivathukanio kuma ilembetani ya ukamba sivikite chathi niki. Senator wa kaunti ya Kitui Enoch Kiyo Wambua aimekulia mbaye ya mukamba kunena na wasia umwe kethani kwenda kwiyosea kivila cha Usumbi 2027. A time has come that ambaye ya mukamba na kutongeaniye utongwe bandu bamwe abege tumi kindu kiitwa manda cho Usumbi wa Kenya because we are very serious about it. Tikindu changu manda Usumbi wa Kenya Mheshimiwa Maundu mwingo ya Mheshimiwa Kibudha mwisho ya mwingo ya Mheshimiwa wengi mwingo ya hapana. If we are serious about going for the top seat in this country, ni lazima ilionde tumetwe kindu kimwe twamanga Usumbi wa Kenya. Na Usumbi wa Kenya winenga nawe andu maitu ngaini milebo Usumbi winenga nawe Usumbi ikagoswa. Ula wa ingavana wa Makueni Profesa Kivutha Kibwana ayoneka aithiowa utawa uteti na kwa siata atende ya na umukima Kalonzo ki uteti otondo withitwe ayika. Na ningi no nene kasi otukala. Okula bui. Na ndeto isi ya father na oila forgiveness ya mutumeo weba mutumea munene. Umundi uri na asia tukala nine nae go wikisa. Nake mumbunge Joyce Kamene Kasimbi ni wamekulia mbaye ya mukamba kwiyumilia ivinda ila kwina maandamano mangaliko ya ulei tanzie mwe ya kumukwata Kalonzo Musyoka mbau. Niyeta kamba tiona nyokomba witu tukilenti na behind na tona ni solidarity takamba nikenda tona ni our leader is ready and right lakini tena take hold on nendo kunikilo mundu etia gas yana taikenda neikana ndikai tia gas undu ayama nyanza maite tia gas nikenda tiandikiwe tik okomba witu egwoka tunengo. Dongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni kuthingilila no nginya sava ivingoe na nzama ya ABC ikivikie na ukunikilwa ingi ni kana mavikie umetikila serikali ila yevo. Nasa William Nondo, we still have issues to resolve.
We resolve the issues, we'll call him President to open the server. We cannot face the next election 2027 with the IBC as presently constituted. Of course, now it is not even there. Under Chebukati, one-man IBC. No matter kwa Ruto na by contest, chukua. Ripoti ya Vilingi Wa Mauvoo, Mtongo TV, kumava KMTC, matu yata, nyeneta wa Ben, Mosavu. Muyumbe wa kaunti ya Makueni Mwanduros Musio ni wale ananaitambia ya serikali kutila athukumi musala kuondwa muvango wa kwa kanyomba ndini wa wendekithio kwa musumbi ndini wa mutaratala wa ilovia wa mwaka huu. Ainena kisioni cha mukuyoni kila kikaiti cha dhini kimwe cha mathiko musioni wawetakana kwa oyungalama ya mikalile yeyulu na wendekithio su wa serikali ueongela muthukumi muyo ungi Caleb Chalo na Mauvoo. Muyumbe wa kaunti Mama Rose Musione wawetakana serikali linao maoni ma mwene nthi kana public participation yulu wa wendekethio wa kutilwa kwa ilungu itatu yulu wa yana kwa musala wa thukumi kuondwa kuungamia muradi wa kwa kanumba kuwakiweta undundu elitola simithio thukumi alame na muyo munini wa kuiva mathi ova mwana koti. Serikali kama imeamua kutengenezea watu nyumba, tafadhali walete taratibu ambazo zitafuatwa. Isiwe ni pesa zitakusanywa alafu zikuja kupotelea mahali tuamue zilikatwe. Manake 3% hiyo nasema itakatwa kila mfanyikazi wa serikali, hiyo ni pesa nyingi. Huwezi kuniletea kitanda ndani ya nyumba na mimi kile kinanisumbua ni jiko la kupikia chakula. Kwa sababu wanaposema ni nyumba wanatujengea, hawakufanya public participation ya kutuuliza ni nyumba mnataka kama ni nini. Kwa hivyo ninaomba tafadhali, mzigo tayari ni mzito kufika hapo. Uneni wake ni wakwatwamba une muyumbe wa kaiti Joshua Kemilu ulaivi kete cha thini kicha mathiko kila chethi wa mukuyuni Kemilu akiweta kanata ayumbe ni movolo cha muswada huu yila uvichwa mbungeni. Nipeza maisha ni mabikie bango mama na wala mabikie mama ndio na tumuke ikarata sana ni CNCC ya nabuzi sana ni ya nabuzi na vali ya basamuda manja atuta ni kuashwele sana Yudhani tukwa na kutetea ambayo inu, hapo kwa kutetea Akenya aonde, hiyo financial bill itafuta kwetu. Na ikifika, nataka kukuhakikishia kwamba tutaiangusha, tutaka serikali iangalie mzuri. Kwa sababu wakati ya watu waendelee na kupata shida. Huu ni mzigo ambao Wakenya wamewekewa ya kuwa kwamba watakatwa kodi. Hata wengine hawaelewi wanalipa kodi hii ambayo itaongezewa, wanalipa ili ikawafanyie nini. Kama vile mheshimiwa amesema, priority ya Mkenya saa hii ni njaa. Priority ya Mkenya saa hii ni shule. Priority ya Mkenya si kukaa ndani ya nyumba iliyojengwa ya kifahari. Unena nyayulu wa wendekethio wa musumbi nwende na kuothothe vyuvi amu mathukumi vamwe na ndongo isia kiuteti kiliana naguo kuna yo serikali ndithingirila kana no ngina withiwe. Mama Rose Musio ingini wose visoje kukanya ene nthi yulu wa kila kiende kukosewa shakahola akiweta kana ona isioni mwe vao kambani. Thena atavanya anganganya na ni ucio ene nthi maketho memetho no thaithiola mekwikonya naguo. Wakenya wameumia wakimtafuta Mungu. Walimtafuta mpaka Shakahola. Ai mundu ebike na mbuku inumbe kunena atiwa inangalia tijibu kwa ya Mungu. Tafadhali wa Kenya na waomba. Na hapa tumenyamaza tu ni vile hatuna best ya tungekuwa tumeenda Shakahola. Wengine tunanyamaza tu, kuna mashakahola wengine huku ndani. Ya kwamba unaenda huko ndani unafanya kuombewa. Tafadhali akaomba maitu tuachane na hiyo tabia. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wa Mauvoo kumava kaiti kaunti ya Makueni. Kavinda ni kamuti ya kukonia ndivisi ya koti mweho wa nyomba huende kukilia ivathukanio nene katikati wa serikali na ngwatanio sa kutetea mavata mathukumi. Kilangaliko yoneka kulumilia muungamo wayo serikali yithitwe hiweta yukitia aki ya mwene nthi ula wa ukwati wa nthi kana asla nazo ciama cia kutetea aki cia mwene nthi yithingirila kana yetikila serikali kumuvinyia na kumuvena muthukumi kala kanini kati ya lite misalani yo yungwatanio ya thukumi ya Trent Unions Congress ya mwenda musumi Dr. William Ruto alilikane mawatho make kwa mwene nthi otondu mwandikitu Benjamin Mwaka ukuelesio. Kama wewe ni mtu ambaye unawakilisha wafanyikazi
na wewe hutaki huyo mfanyikazi awe na nafasi ya kuwa na nyumba, hutaki huyo mfanyikazi apatiwe na tajiri wake pesa ya kununua nyumba yake, wewe unawakilisha mfanyikazi ama umenunuliwa na tajiri utetee haki ya tajiri badala ya kutetea haki ya mfanyikazi? Muthena umwe hitina wa President William Ruto kumasomea muno hanene mangwatanio cia thukumia la methitwe mawikise ivinda kauta ngalikoni ya serikali kumana na musukumo wa kuendekethia thukumi matiluilovia inge kwa kilungu cha itatulwa yana misala nio kuivia kinandu imbia cha nomba yungwatanio ya kutetea thukumi ya Trade Unions Congress Kenya TUCK iweta memba mo malizo thingiwa kwa lazima muvangoni uone serikali. Housing levy fund would have read better if it was made optional. You don't make it mandatory, because many of our members that we have talked to, and there's a lot in the social media, they have expressed their dissent. They're saying, no, who told the government that I need a house? You see, the housing levy is being forced on workers. Workers are saying they don't need, because they already have houses. Or those who don't have houses, they have made their own arrangements. Ngwatanio ni aweta muvango wa serikali wina uniko kwa thukumi ingi halamelekele miakanio ya kuthiumu ya mawia na kele serikali iende kukuna koti kila muthana misala ya thukumi tena lingilia kuma kwa muthukumi ulo mwandikite kana ona ngwatanio sia athukumi. But there are few who may need, especially those who are entering service at a young age now. Maybe by the time they will be retiring, they will have saved enough. Such ones can be given an opportunity. The law under the Employment Act 2007, Section 26(2) protects what an employee benefits or gets. That if you want to deduct or reduce, then you must do it through consent, mutual consent. Or you must engage his or her union representatives to negotiate. Did the government do any of those? It did not do it. It's just raiding these pay slips and taking money from these employees. Mwandiki munene wa ngwatanio ya TUCK eweta ni mandiki yembunge mayenda yithukisi na sakio cha thukumi vindani wasanywa mawoni kukonya mwendekethio ama kuongela koti uendeye uenda serikali yani sia mawatho mawe vindani ya kampeni ma kusesea na kwako kwatua mwene nthi ula wa nthivyo tondu mathana. When we do memoranda and petition to Parliament, we are simply telling these agencies, reject this finance bill. And so we are lobbying them and giving them justifications as to why they need to, because Kenyans are suffering. There's no country in the world that has ever overtaxed its citizenry to posterity. But I remember during the campaigns last year, the Kenya Kwanza was saying that they want to provide money into the Kenyans' pockets. But now they're taxing it. Are you putting money in my pocket when you are taking it away? So we would like to sit down with them and be able to help them understand where we're coming from. These workers are suffering. Don't overtax them. Look for alternatives. Kwe iyo musumbi William Ruto nuwetie kana musukuma wa ndevi cia numba tikoti ateo ni mwoloto mwe wa serikali wa kuikithia wiananu nthini wa utoni wa kila mwene nthi kwikwatia numba nzio ya kuikala. Sio ushuru, hiyo ni pesa yako. Tatizo kubwa kwa mambo ya mwananchi wa kawaida kuwa na nyumba ni kwa sababu hawezi kulipa ile gharama ya ardhi. Si ni kweli? Plot kupata hapa si ngumu. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nye nita wa Benjamin na mwaka. Zama ya maunduma uiti bungeni ya kaunti ya Masaku ni kusovya mea oye mwanya ya kumwitikilia governor wa kaunti ya Masaku na minisa muveani wa uiti kusovya nzama siya kuungamia masipitali ni kana kwa ili ya udhukomi masipitali ni kuyanana na mwene kivila wa nzama hii Engineer Vincent Mutie na ula ingeni MCA wa Apakaiwa
nikananza maisu siase uvwani kutetheesya kuthoima mathina ala methiawa mesibitali-ini na kumantha usungio wa kutoa. Daniel Mwongela na ripoti. Minister muveani wa uiti va kauntini ya Masaku Dr. Daniel Yumbia ndanena itino wa kikalo kimwana na komiti isu ya maundu ma uiti va mbungeni ya kaunti ya Masaku ni wombula kana nimekusawia policies kana miao imwanya ya kumwitikilia gavana undu mwana miniso kusawia nzama si mwana ile ikethea asiungamite masivitali na ile ikamatethe asya kumana mathina alame masivitalini. Tuombana na komiti ya usisi ya uiti katika assembly ya Masaku na miao ila tu propose ya kubindua ni miao ila tukwenda twikie vinya ni kana governor na waziri wa health methe meno tonyi wa kuappoint boards cia masivitali ni kana ndo alame groundini wise kwithia ni manewa responsibility mwananchi ni wanewa mwanya no thei wao usisi kila kiende masivitali ni na kuhakikisha kana uiti ula waguo niwo wekeka katika kaunti ya Masaku. Asante. Uneni undu kwa tamba une engineer Vincent Mutie una online MCA wa hapa Kaiwa na online ni mwene kivila wa komiti ino ya maundu ma uiti mbungeni ya kaunti ya Masaku na lawaelesya kana thiwanza maithini si kusawwa ni si kulunga maundu ma uthukumi uveani wa uiti. O ingi ni asia nitwakomana na atongo imaitu katika department ya health. Matongo iwe ni waziri wa health Daktari Yumbia nikenda tuseuvye miao ila ya elite ustethe masivitali maitu tuete komiti ila iketha asiungamie masivitali nikenda withie mwene ndila woka sivitali pe komiti ila ikasia cia maundu ala maende sivitali nesu ethani ndawa sioka katika sivitali esu komiti yesu niyo ikareceive ya ndawa isu na kusisia nao ala manengi wenda ndawa isu nikenda withie ndawa inesa kwa ya mumbene ondo kwithitwe kuyikika isione inge tete uweta lakini kila cha maana muno ni kwithia kana twenda andu maitu ma Masaku makwate uiti ula wailite na atongo ala twendamo katika department yesu ya masivitali ni matueteiye miao ila menda tumekie ithita mbunge nikende matetheesye kuthukuma wia unesa andu maitu makatetheka twetha na miao ino sivitali situ ikaendea nesanga miao yetha yivo yu mutaratala wa vitu cha miao isu utaveni wa vichombe wa kikalo cha mbunge nikienda kuvitukithwa na nzama isu kwambisya useuvwa. Mbunge ya Masaku oyu endete kila tukita kwa kisungu recess kubikia mwai wa thandatu matuku 5 kindu chambe kila tuitha tui nena ni mbunge nesu ne muyao uyu nundu tuyenda komiti isu siethe siepo tutaendee muno budget ila tu approve mayo wa thandatu njia ile kubita ikethia komiti cia masivitali itevo tuyenda andu meungamia masivitali maitu nesa withie no matunenge information ila twitha tuyenda nimeutetheesya ona waziri ilo kwitha yasia enda umanya kila kiende sivitali ni witu wa kangundo pe andu utonya unena na mo makamunenge visa ila yivo kwa umwa iyo wa thandatu mbunge ya sioka nitwitha tutonya unena ni samuya osu na nina mwikio kana ayumbe alangi makakwata mbaumya oyu nikenda Masaku ya itu itongenye kusonga. Daniel Mwongela, Mutungo TV, kuva kauntini ya Masaku. Ngwatanio ya madaktari ya Kenya Medical Association KMA ni amia na serikali yongelanga utalo wa maofisa ma uiti va Kenya matetheesya kukitana na mawau alama kwatanaua na maende kuongeleka kwa unene. Mutongoi wa ikundi ye Dr. Simon Kingondu yasekana mawau alama nyaika kwa kukwatanua ni mongelekete muno kumanwa na mwaliuku manzeve alama ende na ukusiwa. Angelina Mose nukwelezi. Ainene ava kauntini ya Mombasa kumanoni ya miongo 5 ya ngwatana matakitali na uiti. President wa ngwatanio Simon Kigondu ni wawetekana vena vata wa serikali kuongela thukumi ma uiti na kuongela masivitali mbeange nikana kukitana na mawau alama kuweteni waliuku anzeve. Kuwa madhara ambayo yanaletwa na hali ya anga yanahitaji health systems, yani zile systems ziongezwe nguvu, na health systems zinaongezwa nguvu kwa kuandika wafanyakazi kama madaktari zaidi, ili madhara hayo yakiongezeka kama watu wakiwa wagonjwa kama magonjwa kama kolera
kuwe na madaktari katika zahanati ambao wanaweza kutibu hawa wagonjwa, na kwa hivyo ile sekta ambayo inaitwa Human Resources for Health, tunaomba ya kwamba serikali iongeze madaktari na wahudumu wa afya, kwa sababu tunasema hali ya anga itaendelea kuongeza mahitaji ya huduma za afya. Nindini wa kikalo kivala gavana kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir wambula kana serikali yake ni ambeti walanyoa kumaiva athukumi mandwani kana community health workers kumanyithia ene maunduma uiti sioni. In regards to the rains, in regards to the weather, in regards to all these sorts of things that are going on, as a county we have taken the initiative from this month. We currently have close to 2,500 community health promoters who are now going to be on a county stipend, where every single month their role is to ensure they educate, their role is to ensure that they assist the county government in eradicating illnesses where possible, in ensuring that we create positive and healthy living amongst the community, in ensuring that they spread the gospel of how we can be able to overcome these issues like cholera and malaria. Kavinda ni kumwandiki munene ngwatanio ni Diana Marion ni wawetakana ngwatanio yithitwe yi mustali ni wambe kuvundisya ene maunduma uima wa mwi na ula utonyo kunika vanene ni waliuku anseve. Kenya Medical Association calls to action to all Kenyans and to the government to address planetary health and strengthen health system to protect the health of Kenyans. What we know is that doing it as a preventive if we take a preventive direction, then it will be much cheaper than if we wait to cure the problem. To this end, through our strategic plan, that is the KMA strategic plan 2022 to 2026, we envision to be the leading voice in climate change impact on health in Kenya by advocating for climate change mitigation strategies. Kilivotia Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Muse. Mubea Angelina Muse nundu wa Mauvoo asu. Na hivi Muse isi atuambothi umwavanini itusekethechi na Mauvoo mbeange tukadhibasa. Na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala. Ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume no toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa muyo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda maingi cyo kutumiwa anda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakoi kale na control da yundu tonyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde wiyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe omituki ni mutanisia wambie ku depend na eva uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi woni ko yanza ni mausuisia niwe atikote Mazpoa nithia isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Thia jitu ya Mazpoa nithia isovyu na naujitumie kumina wauni kuu ya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thia jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Thia ya Mazpoa yina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithenya miongo kenda ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kwa chei chaku na thia ya Mazpoa wiyone kivuthukanio. No kwachithia ya Mazpoa ndukana ila ivakuvi naku wholesale kana ndukana nene cia supermarket kwa thowa museo view. Mazpoa
chaguo letu, afya yetu. Ni na udhocha tuendeye na kumanithia enendi kuma kisioni cha Kakeani wodini ya Mutonguni kitui cha udholoni wa Sua ni matwa isemi atianio ya Mugo kuma sokoni wa Kakeani yasilangani wa maslingini kwa kilame weta mainao konweze soni ya kuvingwe wa kwa kiwe cha silanga usu itwa kusua kineti kandi kiteutethia enendi asu mainena na Mutongoi TV ni maweta ni malikite unyamaoni wa mwaki wengi na yumeenda serikali ya kaunti ya Kitui emanenge itumi mbianu nikino sietambia ya kuvetanga kiwu kiu kuma silangani usu na kila kina utethio monene wo Onesmus Chalo mukweleza. Hene ndhima Kakeani ile Mutonguni kitui cha udholoni wa Sua ni matwa isemi atano ya Mugo kuma sokoni wa Kakeani muvaka silangani wa maslingini na ulama uwete itina wa kulika kiwu thendo manali kilile na kuvingwa kiwu kiu na kila kineti kiambi bandu ba wiki itatu na yuni malikile onyamaoni munene wa kiwu itina wa kwithia silanga uma na amini tena kuwete kwa ibinda iya sam maina na Matongo ni Joseph Vundi ni mawete tambia yune ile na wiki na kuoswa mota ene ndhime na wiki na kukonyo kumia mawoni mo ulama uwete silanga ukielelo choke nene kine kuonekana kiwu cha uo na yunde na utethio tina kuvingwa kiwu na kweteka nthi ndani tunoketwa kwa tebuso ya kuenzi wa na mbua ngai atwathima nayo nona ikibuki na woka kibuki akono chathi na kingi kya bingwe wana ndu tutesi na utu no thatu munano twina bandu bangi bana wikwatyo ibinda ino twaleke ibinda ya monao na na lala utiza kibuki ino kitumika kibingwe kindu kyambe community ndia usiswa katika monando waenzwa community ndia itwa ona binda ila ona twike no ando ba contractor ithi community ndia usishwa kwa hiyo tuina information yote kuhusu monando tatuye kalima area na ndicho kitumi tuina mana kitumi kya kibuki kuno kithi chao na twethe tuna informiwe etha no monando na tula kana ndo ile one thiwe community ile netiwe tukosa measures ila itonya kazi ausi ya kibuno ndo ngaino na twathimite na twaketha kibuki akuyana Fethi Kamenene mwene mbi kuma kisioni ki eweta meonyamaone wa kiwu vala meotula mutendo ngui kuma kisioni ki kwa kulea kulikilila vatani na kunena na NMB kukonye tambia kuvingwa kivu cha silanga na kila kinaileta kwithia kiuterio munene kwa vandu va mithanthatu yukite nenziwe munanda na munanda ngai atutethia atwathima mbua na twamanithia mama itwatetheka tondu tunaya woni na twakwata na ikundi cia mama tubande mboka tusomerie ciana citu ciana cia isukulu kwithia twina binda yumu ciana iciandie sukulu na tiwa kana taka kanini inguyu manza kigu kwata nitiete munando kigu kina bingwe kyathi nguyu manza mwana mwongo ingwete mutungi kwa ithia mama twina thina mwingi bio tondu wikwatio witu na giva tondu wikwatio witu na iva tusomerie ciana citu ikana ikatwa tutoma tutukua mwongo kwa hivyo mama itwa binya one wiyovo enembe amenda serikali ya kaunti ya Kitui nenga ni itumisia kwa setambia yu balama weta enembe manena muvango wa kuambisa maundu manema kumana kibo cha silanga lakini silanga uno wa mazilingine withina fence ila ni risk kwa enenzi na silango witu ilo nenziwe bandu ba dispute muthanga bandu ba witu kula waile kwitwa kuya miundani ikupelekwa huko wetiwe obaiti na wasilanga ulona vingi wesethia abandu bamwe ni batheke ba na indi ila silanga ona alikile kibu wesa kwithia ukilie gutula so ila manini ekuka bandu maboke masigisie kibu balaki ile kikwisila manokie mabingu ya kibu chathi bandu ba na kuoko kuya kwa silanga ni twisinesa kusimbiro kwelo wa kibu muno wesa kwithia kibu kibituka so ithie taenenzi nitukwia serikali yitu governor witu MP witu na MCA witu mazizania kindu ki nundu ithi tuthina yune tuthina na ithi ni tunese biko ni cia silanga ino yitu kula cia yeti kusie tunasimbiwa kasilanga kanini muno na ningulilikana ona governor la wayeku aizie no kuongela mbesa silanga esimbo hivi kebala elewe niko bika lakini tueneza kuona ria tukukulia bwana malombe yuli kilele ondu wa enenzi Makakiani tukwate kiwu nundu nituthina muno twendo banda sukuma nitukwenda tutabe kiwu kya kunyithia ng'ombe situ na tuikitumia domestic use kwa ithu twithina ni munene muno
nthini wa ndambuka kwa kisioni ki nikana masilanga alange me isioni i maona kiwona enenthi nimende na kutetheka nikulio inene ni vena vatamwa enenthi kwa serikali kwa ivinda yasta imanenge masilanga na mamina kulika kivu kivingua na kweteka nthi kiteutethia mwenenthi. Dilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui, Netonesmas Chalo.